FBI. A lot on the line to find this place. Someone's been working in here. Who are these people? Judge died last year, drowned. Bano bantu ni bande? Ni abantu bapfuye umwaka ushize. Porter died. Ni umucamanza wapfuye umwaka ushize ngo arohamye mu mazi. Arrest. Hari uwapfiriye Miami. Bank investigator. Hari undi wapfuye byitwa ngo yatewe mu rugo iwe. Intelligence officer fell from wind, a broken neck. Hano hari amafoto y'abantu bapfuye yose barayasanze, bari abantu bishwe nande, nabyo turaza kubimenya. I know this one. Human rights activist. Hari undi wakoraga mu byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu nawe waje gupfa. He was shot with his family. Men. Yarashwe n'umuryango we bose barapfa. This is the one that started it. This is when Widener realized what happens when those soldiers take that drug, what they will do. Ibi nibyo gihe kugira ngo bamenye uko bigenda iyo bari abasirikare bafashe iriya miti Widener umuyobozi wa CIA yabahaye icyo bakora, bicaga abagore, abana. This was the blood he put on me. Aya ni amaraso y'abantu bapfuye, akayo maraso CIA igashaka kuyankira kuri njye. Ndagira ngo mve amagambo. Impamvu n'umugabo yashimusa abana n'abayobozi ba CIA bagiye bafata abasirikare bakajya babaha imiti, abasirikare bagira ngo bahindure ukundi kuntu bica abantu. Gusa uyu mugabo avuga atayo maraso y'inzira karengane bashatse kuyangerekaho. Menya ariyo mpamvu umugabo yashimusa abana kugira ngo agaragaze karengana. These are the people who were killed in that massacre video. Then what did that soldier tell us? We killed women and children. Ibi nibyo muri ya video wa mugabo yatubwiye twabonye ati twishe abagore twica abana. These are assassinations. Ubu nibwo bwicanyi uriya mugabo yavugaga. I bet the kidnapper risked getting caught to come and see this. I wanted to create that program and use those soldiers to defend this country. Ati njye porogaramu nayo nayihimbye mvuga ati iyo porogaramu iciyemo abo basirikare twabakoresha kugira ngo bajye barinda igihugu. Iyo porogaramu uyu mugabo ari mu bayikoze, Francis Gibson. Iriya porogaramu yo kugira ngo abasirikare babahindure, ariko ngo yari yabikoze mu buryo ki abo basirikare bazajya bakora akazi ka leta bagakora neza. It was extreme, but extreme measures were needed out there for those soldiers to use their bodies, their senses, their wills. Ati gusa abasirikare ngiye ukuntu ene panze iyo misiyo tuzajya tuyikora, cyangwa se iyo porogaramu yo kugira ngo abasirikare tubahindure bagomba kujya bayikora bagifite ubwenge bwabo, umubiri wabo akaba ari wo mbega babikora bafite ubwenge. This country out there, Widener's using them here. My program, my soldiers. And it wasn't just once, it's still happening. He's using them as his own personal hit squad. Ati none uriya muyobozi wa CIA bivuze ngo ntago ari rimwe gusa yabikoze, bari abasirikare twashaka ko abasirikare beza we yaragiye abafatara abahindura ka agasquad ke cyangwa se agakipe ke kica abantu ku giti cye kandi batanakorera igihugu.